Bale, as of now, sir, alas 7 iti bigat, adda lang iti puor nga apapula inda ijay building, Mm, and tinaideklara nga natay tatta alas 7 iti bigat, umabot iti 44 nga tao, mm, iti natay, 29 iti adajay hospital, and 45 ang nasa critical condition po. mm. Adirigit rumor missing, ma'am? Ano, adirigit manot confirm talaga missing kata dita Hong Kong based on reports. Ang ang missing sir is nasa 279 po. Mm. Ang missing Dati na nga ano, building, ma'am, doon sa kasi sunog po. ado dito pimusa, ado dito injured, ado dito critical sitwasyon na, ado pa dito missing. Ano dito yung klase ti building? Ma'am, Josa. Bali house estate ajay nga building sir. So ato magkakaabay nga building nasa 8 tower, 7 to 8 tower. Bali nire-renovate ajay sir nga building. Iso nga actually nasa 4,600 ti tao nga nakatira ijay nga building nga estate. Mm. So agad nga sir habang i-renovate da na pinili da nga agyan pa lang ijay sa bali nga lugar, pero adda agad family nga nagbakilat ta agent building nga mas pinili da latang agis ta agent balay da sir. Mm. Okay, DJ nga estate or residential estate, bale 4,000 tiagigyan na Well, pamilya sir, or individual, ma'am? hindi, not sure sir, pero ayun lang agent balita nga nabasak iti around 5 point area is nasa 4,600 iti nakagyan ijay nga tao. Okay, nagado. Talagang Sir, kasi kasi kapusit ano na yun nga nangato agad nga building sir, so bali 8 nga building ajay nga estate. okay. Kaya nga building, ma'am, kumusta? Awan di kita Filipina nga gigiyan kadijay nga naawat yun nga report or nadamag yung report dita. Bali tinadamag lang nga report di kalman sir, adda iti duwa nga Pilipina nga dumadapat iti tulong nga natrap ijay ti building. So adda nga iti may sa sir. Pero dati update iti rabi mga alas 12 nga nai-rescue dan and adda hospital. So adi may sa nga nakapag-send iti audio message iti gayim na nga dumawdawat iti tulong nga natrap da iti unit na napuskol ka nun iti usok kadwa na adi amo ng babae tsaka yay alaga na nga baby. Pero na ayun sa balita ngayon sir, at nabigat, adada ka nun hospital sir. Okay, that the awan ti report as of now, sapay ta awan na talaga ti nairaman nga Pinay kadating insidente, Ma'am Josa. When sa awa ng Diyos sir, nga natatabigat sir, awan pamit na padamag nga dati nasawing nga kapwa nga kababayan ito'y sunog iti pa Hong Kong sir. Okay. Kadwan, ma'am, karigyan Chinese, then digitay Filipina, nga kadwa da iti pagtangan, ma'am. Parang ganon. Well sir, karamihan sir Chinese. Okay. Ano rumor, ma'am, nga namunga na yan dito nga uram? Ada connection karigyan madamang renovation? When sir, actually katabigat sir, dati rin mo nga balita nga tatlong lalaki te inaresto da nga pinaghinhinalaan da nga pinagsimulan iti sunog nga DJ construction work permit lang mismo sir nga sigsigarilyo sir. Sigarilyo. Well sir. Para no sigarilyo adati combustible item nga posible nga na-ignite din sigarilyo na. Well sir, adya ti paghininalaan da nga pinagsimulan ti sunog sir. Karigti, ma'am. Kung ay tatada pa lang madamang sub sa banda, nagpatag dito yan. Di dyan kadakkel ti apoy or talagang adrigiti parte na narigat pa lang masubsuban? Well sir, nga natatada pa lang ti sibsiban ta nga apoy kasi patay lang mga alas 6 sir, papay lang mangi pa lang dagijay ungor iti ambulansya kin bombero iti area ni nga gijay aglabas. Ano nga alarm level, ma'am, ti di manunan dati uram dita Hong Kong data? Baliin nga to da sir iti inyalarm dati 5, number 5 sir, ajay sunog. Okay, dito talagang no 5 ado digiti na usar nga fire truck ang sub-sub area.
Well, sir, halos adu-ado ti simampit di kalman nga bombero nga kwa. Napan it 20 area ti sunog it 20 type of Hong Kong, sir. Ma'am, Kasi talagang kasam ka do yung ma'am kadeta area? by car, sir, mga 8 to 10 minutes, sir. As in kailang ibag taawan As in, ibag ta DJ lang residential estate ti nauram awanen ti hanganen nga napan iti sa bali nga area, ma'am. Awan haanot din, sir. Bali, ije lang area nga ajay, sir. And idirabi dalang itinadamay nga nagsimula man din yung sunog ije may isang iskuro nga asidel ije building. Siguro agi ginaytayab nga apoy or mga bigang, sir, kasi medyo naangin idirabi ipay lang, sir, eh. Iso nga nabilis nga ba, nabiit nga kimalat iti apoy ije building nga kaabay na. Okay, di jet ti rason naangin. Alisto lang may transfer di apo yan ti bangir nga building, ma'am. Winset ka Peter niya kinapudot nan and agijay building kit syempre ti ginamit na kit bamboo nga pang scaffolding at saka ada iti net na iso nga nabiit na nga na-adapt ajay apo yun ti bangir nga building iso nga nagkadamay-damay dagijay kaabay nan nga building yun ti housing estate nga ajay. Net when pang trap kalagi tayo debris nga natnag kan jay amot-amot dito China mahilig da gusar kalagi tayo bambu, sir. Win, sir, bambu kami iti gamit da, sir. Hanga dagiti tayo hangkas sa Pilipinas nga tubo dita ket natatayag nga kawayan. Win, sir, iso ti gamit da ito, sir, nga renovate da tikwa kasta ti building. Okay, ma'am, kanita gunda ba kumusta, ma'am? Hamatan nga problemado, traffic, sigurado, narik na kayo, di kalman, dita Hong Kong, dito po nga insidente. Kumusta, ma'am? Ti garaw, ti ekonomiya tata, kalpasan ti nasa umura. Bale, ito area mismo, ito ti napalibutan, ito ti area ti sunog, sir. Traffic pa lang, sir, tsaka enclosed da agijay dalan ijay nga area. So, agijay dumamit nga area, sir, okay, may tindalan ti traffic. Kung hindi kalman, sir, iti around mga 7 kasi adajay kami na-stack kami mismo din ti way nga ajay, din ti sunog nga area. So, talaga nga na heavy traffic idi rabi, sir. Okay. Ma'am, no, adakit mong kabdaawan, karitay kalugaran, dito Pilipinas, especially ti Kailokuan. Go ahead, Ma'am Josa. Yes, sir. Thank you, sir. Kahit kumanya kablaawan ang nagijay amin nga followers ko nga Ilocano, especially Santiago City, Isabela, lahat ng mga Ilocano diyan sa Ilocos Sur and Lawag. Maraming salamat po sa pag-follow nyo sa aking page, Diosa Cocinera, and mag-iingat po tayong lahat palagi at palagi pong magdasal para po sa kaligtasan ng lahat.